ria wa Meru TV ntukwe kunetete na mbere boya iri njuma ya tariki 31 mweri wa mbere mwaka niyo 2025 kankwa atweni kirente to Meru TV muthenya mbita wa Chirimbabu na sibitari ya Murera irere Murera ngeti Gembe Centro na ira yakikitha kene kya Meru Park ni thiririni ndawa buru akiaire daktari mnene wa sibitari wete kinyanda wirite thera cia askari kaita karabaru mwani njoka ni thiri na kuwa askari na kinya aturi ba Meru Park bari rinene enene mwandiki wetu wa Nteto Murithi wa Aba Nuri Nasio. Sibitari ya Murera ira itherwe rindene ya Meru Park ndene ira itherwe gitungatira akari na aturi bara bathiurukirite park ije ya Meru na nkuruki aritingugi bara bari ndene ya Murera bara baitaka ki Meru Park na ndi itina ndawa cia kurigiria thumu ya njoka. Askari wa staff wafanyikazi wanakuja kushughulikiwa kwa matibabu wanahangaika, si kama awali ilivyokuwa. Unapata tunahifadhi wanyama ikiwemo kuna hatari ya nyoka huwa inatokea, na mara mingi hata staff kwa bahati mbaya akiumwa na nyoka, kwanza ni maumivu na askari ama mfanyikazi anaweza poteza maisha, sababu wale nyoka wako hapa wengi ni nyoka wa sumu kali. Naweza sema antivenom hatujakuwa nayo kwa muda mrefu, ambayo imetuadhiri sana, na huwa tunahofia tusipate wafanyikazi wanaumwa na nyoka. Pia madawa mengine pia unapata kama askari anaweza kuja atibiwa hapa lakini akose madawa, yale matibabu yatakuwa manufaa, lakini bila dawa itakuwa pia nitoe huduma za gari kumpeleka hospitali Maua kama amezidiwa sana Meru. Daktari munene urorungamirite sibitari ya Kiaria augite sibitari Rwanda guntu kuria antu baruma wani njoka mono no indi itina ndawa cia kurigiria sumu iri untu buria buri ugwati na ndi muntu akarumwe njoka atiumba kuoneka kia kumworia ampwe no ngaikinyerie isiuru. Mkiangalia tuko katika area ya kichaka, mahali ambapo wanyama wanahifadhiwa KWS, na kuna hii incidences za snake bites kwa wingi sana. Most of the time hakuna hizo dawa, na zile tulikuwa tumeomba Meru Generals tuli exhaust, na hata tumekuwa tukipiga simu huko wanatuambia bado dawa hazijakuja. So most of the time hata tumelusi wagonjwa wengi sana wa snake bite. Nkuruki akari bara bathiurukirite sibitari iri bara baikinyagia ku nibaugite sibitari iri tena ndawa buru na niagirite kinya kuingwa nundu bwa kwithurwa iti kuona ndawa cio kundi antu ndawa iri kuoneka kuicha kurigiria mibaki na gutindo ndawa cikuoneka ndawa uri yo kandikirwo kero witi okaure no tena mbeca cia kura beya bakathimwa, after kuthimwa bakandikirwa baeta kura ndawa kungi. Ndawa ira tutumba wasia ndene sibitari idiwoma kana ndawa njoka na mtu ndimwageta mwana akairikira njirene agigakinya kinya kiutene marokete mtu na tere moyo kana kawa njirene. Murithi wa Aba nkiripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Mawa. Iboya sana wa bano ntobwa riboti unanjira inkinyaneru. Na tutana mbere na Nteto Sieto Bishop Gerald Kithure wa kanisa ya Methodist Nyambene Synod akidhamia na baskuru kumakenine kya ndangarine na kubeki kenine kya MCK na rete thirikari kulwela cia skuru yeyerere kuntu kokomo na kinya kubatetheria na mauku. Mwandiki wetu wa Nteto Mukiro Nkonja na utariria Nkiloki. Tukuromba thirikari no ntutwina our neighbors bakwendo tunenkera tuthaka tutuonde turi around genda twethonya twena kiani giki yake ocethirwa ni anaba etu na betha wena freedom ya kuthithia micetho rira tukeyo buromba utethio through either CDF kana any other well wishers baraba well wishers rira tukeyo buromba utethio please tweni. Ni Bishop Gerald Kithure wa kanisa cia MCK Nyambene Synod kaita kara kuthama ciarito kikiani kia Ndangarine monka kiani kia MCK akiwa bathamite no tukikiani kia Ndangarine baterethaira bakianira na kinya kikiani ke batianira. Cukuru yetu ne kwenda kwa public soon as possible. Kwa hiyo tukoromba thirikari yetu yarakishe
kenda cukuru yetu register na yume thirikari kenda nya batu tomba kuona utethio kinya nara bara tutiete nara ngire kuma PP Play Group PP1 PP2 na grade 1 na grade 2 bara tutiete nara ibo baingi kinya kereva kou kanya kate kuoneka tukureta na ba grade twa grade 3 4 na 5 nara tutia ana ba grade 2 kwenama na ibo baingi na population yera ndaibu esukuru eye mana thato na ana 12 children kana pupils. It means space yera to atiare te anira to ana na space yete anira to ana gutike skule kya kwe yokura thirikari kya kwe yoku kumitetheria kura neka yana facilities irio tukomba gutha tuki provide quality education ire kwendekana ndene ya kithomo kya CBC na nikenda community yetu yombo kura tomba kunishinye population na uskuru ina uno nto batakethe ni ambaro atima kirasi kiana ite leta the same kathanga the same nizo skuru isi Naivas ba Ndangarine ore wende akiwa skuru mutaratara nayo kwandikithwa na rombete thirikari komba kwithirete theri skuru kinyana mauku ya kwana kenda bomba kwithia ni bakuthomora kubatire TSC na Ministry of Education emenye skuru cieto ina population ni nene muno na ni kwenda arimu itoguibwa kwena sukuru ekethro na murito mwake na arimu kithomba aritwa bauba arimu bauba gori otheri bateretwa ithata na bange bakaretwa ambaru na atwe na population almost ya Ntombi ana almost 1300 na itokwenda kuromba inya county government netwa inyabo irasi bia sindi kirasi kya isindi na kinya arimu ba isindi kenda twana twetu tumba kuhewa services turenda no to CBC na manto mainge pio ne kwenda lot of facilities itokoria thirikari tutethie kenda tuona bia kuthomethia na bau kenda kinyabo bakachap na CBC batekethera wenyuma na baraba basukuru ire inge Reporter Meru TV kuma MCK Ndangarine Gembenath Beta Mukiri Onkonja Riboti yetu akanya kunoka weta kuraja intokerete na nteto nkiluki Mumero itwakwigire wirane ati kagita konde ntugo chionde tokenza nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingero na gukinya ibingithio kwenjele ibobi ukinyithiria nteto ora cio tukinyela Moroto wetu na kumenyithia monthe mara makuthina mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyite mpige kwagirithia wira bobo Mumero augire waigwoge mpe kamutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV tuirebete na biashara betu waka karamata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu Meru TV ni twititinkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu kwa nteto turi ruone na mwankali wa ngine cietu cio kamati Kawethira bambitani famina zwa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ndeto ntugo chionde cha Jumapili Jumatatu na Jumanne ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ndeto ugoro na chentugo cha Jumatano na Alhamisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirira mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV ogwatangira nani Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene nteto cha Meru TV rukiri Nkuruki tochamania ntuko chionde cha Jumatano na Alhamisi kiri nteto cha Meru TV ugoro
Gwatanira na unitiri mbabu kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kire Nteto cia Meru TV muthenya kumenyethia urakuri. Gwatanira na Nigeri wa Cheupe ntuko cionde cia Juma na Jumamosi ngikuretera Nteto cia Meru TV ugoro na ntuku ya Jumapili kire mubango ywa rumuri rwa siasa. Iboya sana muleithiri no ntukuwita na mbere kurumira Nteto cia Meru TV. Na tuta na mbere na Nteto ciete skulu ya primary ya Nyakagairo irere wandi ya Mugosi mbunge Kechuka Igamba Ng'ombe iri na thina ya wasia aritwa amwe na kwethira iri na arimu nkuluki ya mwanja bathirikari nende skulu iri aritwa bathatu ake ba PP1. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Chuka Igamba Ng'ombe murimi wa mbogo na wekira kirore. Cukuru ino icukuru ya Nyagakairo primary irere wandi ya Mugwende Nyagicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe ila yethiritwe gitirendi mitandao-ini no ntubokaga murito no humwe kuma cukuru cira ruguru ende yina arimu bonthe bathirikari kenda kumenya guma bomantu mamaindi ongirite cukuru ino na kwithira ikarita iganjo ende nkuthiuruka ira chini ndethira arimu bairi bari na hana bathatu banini bakibathomithagia. Ngochogia kuria arimu baba biuria baratoroka na gututiga araira chibira bingi tatiga gikiki na twana tututu thatu bikarita biateyanirwe na kibao gikionanagia ntugo ya muthia kuthomero itariki 14 mweri wa 10 mwaka wa 2024. Kuri ni ete Nyakairo irankwa na takera urire ciana kuri ni ete Nyakairo ni rathirire ciana nginyagia tu twamaka na twarigwa ni indo. Kuringana na aciari amwe na aturi ba cukuru ino ni ati mwanka muthiru cukuru ino yari na arito 10 gake na ikio gitumi bathamithirio na kuira cukuru ira chingi. Last year mari ciana I think ni ta 10 yogu if I'm not wrong na ngwiciria kama thire transfer kire irathi cingi ni tutari mari 5 no mari 5 ome baticoka na nuntu mathie 6 na kuote na junior. Riu neo ni igite problemu na ciana imwe ikibuma baba ikibira kwa masukuru mange ciana ciari kunkurukia ta 10 ni na riu ngica riu ni mana twana tuthatu ni tunethera bo. Riu sukuru ino ni atwikire feria no ndwa kuona aciari marona gutena standard 6 the other year another year there is no standard 5 another year there is no standard 8 bukina twika sukuru ino anagutibwie gutaririrwa. Kuringana na aciari bara barutite hana bago cukuru ino ni ati kabonire cukuru etigo kurukia na gai kuthira na ikio gitumi bathukirie tagaria kuruta hana bago cukuru ino. Riu twana turatongegwa turaumire cukuru ni gutwika no kuona mwana waku ati kurutha wega. Kenda nduta mwana cukuru ni kwigua mwana wakwa ari very no ndo in my record mbise vinwa minimum point makiro tha 500 mwana wakwa agatwika ni akogwata mbiro 250 utibunkulutha.
bakiuga kuma cukuru ikurugora gutiithiritwe kwina arito ende arimu ibayaga cukuru ino wakira ntugo aratumenyire iguma nontu tukuthungira obicini ya mwarimu munene twithire goti gitini gutari muntu obicini arimu ni macaba ni bwa makumia cai nontu gutwenkuona gori thaino mbwa ni arimu mathatu monete yuntari kumenya wega for now ntemenya ni megana lakini ntegwicitikia kuna mwarimu anaringwa transfer kire arimu monthe aciari bakiuga barite na Ministry ya Education irabera cukuru ino etingwa ende kaba gwatanire na arimu guchwaritwa yontukira Mohamed Abdi Orano sub county director wa Education interecha chuka koyirite gukurukira thimu ngabo mamberie merwe cukuru etebingwa ni mathie na mbere na guceria ciana thaino arimu mathiete ndo tundo magicaragia ciana na thaino kwina ciana ithatu na kwina mangi tukupunwa masite no tukwina mangi mathiete maceria bantu mona ciana inya na twana mo makithie guceria na cibwetu kagendo katukupu ciana na wikuthie na mbere na guca ende aciari barutite mbetwa kiri atori bantere nugo chokia ritwa cukuru ino kaingo yomba guchokera kairi nacho gitumi gituma ciana ciura ndio kiona ciana ire micii nitio tuguceria na arimu na mama makigutugwatagia guceria nangu cia tukaria na mbere ogure cukuru yetu gucioka ninkimera ndaka nyo ciria ni ciana muticeretie ciana ticie ciana wire mbururukie ni nchichi nibu ninkimera ogu na tikuruita na muciari tikuruita mukena kwa mukwana ciana kantu maranagiria muntu akeno ayakana nebo yale tugatukuga atiri umuthi thie na mbere na kwanirira cukuru ne yetu yanyaga Kairu igie na ciana nuntu ane yathira tio tukaigua turu wathinani nuntu ri ciana cia turi ikauma baba ikathie guntu kurasa muno ikithie cukuru lakini ukaigua no ngai no abote ututethie ciana ino cia tu icoke cukuru no atukene muno niuga na nkiuga atiri ni ngai tukuboya atutethie tuone ciana icoke cukuru kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo nariboti kinyithia muthia iyo nteto cietu kado cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakondera kaita kadongi kaujuri ni tharimo bia murungu mweninya mbita watiri mbabu